Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Polo 1. Lagkip. Ti napalabas. Ibatanak, ayok ka. Ibatanak ko na. Ibatanak. Saan kan? Gamakarok at pay, Olga. Ket kukwa ka. Kukwa ka na kunak, ket kukwa ka. Sang kantong agbalay, Brando. Lumabanak, ibatanak. Manong Nemi, Jack namin napagkadkadan ni Brando, idi awisan nak. Kahit ko lang nga sardengan nakun Manong Nemi, iti kinakulit na. Agar arim kanyak, ngayon sang kumit nga kayat. Inawis nak Manong Nemi, iti may isang restaurant, kalbasan na, napilit na nga iminom iti juice, numampay sang kumakayat. Tadad pakdakil, ti pamatik Manong Nemi, nga dalaok na nga madig. Aging gamadik na kamaulawak, maulawak. Aging ka, Nemi nga sangkon nga napuutan ti simmarunong nga napasamak. Ita, nakariingak nga rumromansain nak ni Brando, Manong Nemi. Adda kami ti may sa nga hotel, ti amok retoy, ti rabaw ti kama, ngim sangkong ipalubos kunak lumaban ka, Olga, lumaban ka. Aging ka Manong Nemi nga idi, tag-agkan na, digiti bibig ko, inruwar na ti dila na ko na kinagat ko. Sa ko induron, Manong Nemi, kalpasan na. Bimangon na akon, Manong Nemi, ket inhalak digiti kat nga arwatek. Napanag iti CR, Manong Nemi, inlak ko. Kalbasan na, insuot ko digiti arwatek. Ngamadda nga nakaabang iti ruwar. Ti CR. Kimita hak ti mabaling ko nga ramatin na pangpangur keng kuwana. At da nakitak Manong Nemi. Wen. Gididilokat ko tiri daw. At day suna sangot tiri daw. Pinangur ko ng pak. Kalpasan na Manong Nemi, nagtartaraya ko nga pimanaw, rimwar, naglugan ako ni tricycle, paano ko ni kaserak Manong Nemi. Kalpasan na, inawagak Manong Nemi ni Daddy Donald, kinim pakambok kang kuhana, tinapasamak, kahit kastaunay ti pungtot na. Tingkay nangigan, pamagayam ket may salay nga paset ti pagkasalitaan ni Olga iti probinsya ti Cagayan, ang naintay pinauluan iti lumaban ka, Olga. Dito iti umuna papagayam nga pakasalitaan ngantay padayawan nga ibasa, ang naintay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti July. At datayon iti bulan ti July, gagayam kapsat. Kaya di makasalitaan ni Olga iti Cagayan, dito iti umuna ngayon tayo pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti July. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tingalagip tinapalabas iti Action Radio, TCJ Silawag, iti panangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadag iti kakadakkel a premyo gabota in cooperation with Yum 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 la special pork, special Letson pork belly. Dinggan ito.
Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. At text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole slab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Nabagay madamdama intay ito ituloy nga ibasa dito ababa nga lagip ti palabas ni pagayam tayo nga Olga iti probinsya ti Cagayan nga intay pinauluan iti lumaban ka Olga. Yan. Nga daw ito muna nga intay pagpilian para ti panakapili ti bestseller of the first week iti bulan ti July papagayan. Di manong yun nemi neto Nemi Ruiz. Iti programa tinga lagip tinapalabas dito Ray Fiesta Sentenciador Award page. Paki-like, paki-share dito nga programa, dito nga video tayo. Sayo i-follow ti Ray Fiesta Sentenciador Award page. Kaya dito yung account ko. Pangaso yung mamit. Dito yung account ko nga Nemesio Ruiz. Paki-follow yung met. Ayan. Nemesio Ruiz, pakipalo in the Facebook. Pakipalo kita ang kasapulan nakado nga followers. Okay. Nagiti agururay nga premyo kahit ko ipalagip no kahit yun agsurat kahit no mga bag kayo malaksi ti weekly prices and monthly prices at agururay kada kayong grand prizes 50,000 pesos tawatin nyo no da kayo ti kapipintasan ti surat grand winner. First runner up umawat kami di 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken maysa ng special award nga umawat iti 5,000 pesos. Ni Josephine Istango, ti madamang agbuibuya, ken dumapay nga madamang agbuibuya. Happy watching ka na kayo. Saan nyo pa i-share di program at pag-share. June 29 ita, Lunes, munang pagkasalitaan ng tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti July. Papagayan mi. Okay? Okay. Madamdama into no Aldao 12:30 hingga at 2:00 ingay tumilabuyain dati pagkasalitaan ni Olga. Kan mahabuya nak to live nganak pa nang ibasan iti ati duga pa na kay puro trade ito nga pagkasalitaan. So ang kay tumitlag buya. Yeah? Taintay ag live kabota intay to interviewan kan intay ti premyo dato'y 6 grand finalist tayo ni Marieta Baisa Yadaw. Iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes. Yan. Iti badok ken sinait. Alay badok tagadyan ni Marieta. Idinto ta ni Mayang ni Marilo nga nang isurat kinadda iti paratong sinait Ilocosur. Kapsat digiton. Yeah. Ni Marilo iti nang isurat ti pagkasalitaan ni Manang na nga Marieta. Yan, iso ti 6 grand finalist tayo. Kablawan daw nagdag birthday tangal daw. Happy birthday kay ni Sally Mateo dita Talinga, Lawag City. Into na be 2 July 2. Advance happy birthday kay ni Odi Pascual iti Hawaii. Kasama tayo kay ni Nelly Valenzuela from your anak Deborah Valenzuela at Singapore. Joyce Ann Asido iti Tuburan, Bacarelos Norte from your loving Kakal family. Iti Tuburan, Bacarelos Norte. Advance Hour Day. Advance Hour Day kini Ana Flor na Belaruso. Di na Barangay Sawang San Juan Ilocosur. Kasama tayong kini Sagani Balcobero. Advance Hour Day.
Advance Summer Day kini Milagros Ruiz Padilla dito Lubot West Talingaan Lawag City. Kasamaten Advance Summer Day kini Michelle Ababa Bala iti Macau, China from your sister Jacqueline Nikes Ababa iti Macau. Advance Summer Day kini Aida Ruiz Aida Ruiz Casil iti Barangay 40 Balatong Lawag City from your loving daughter Michelle Casil Badua iti Vancouver, Canada. And advance happy birthday kini Hilmore Estela iti Canada from Mama Angie Stella iti Tuburan, Bakaray, Ilocos Norte, Carad Sur. Jimmy Manuel iti Bando, Ilocos Norte, advance happy birthday kanga. Salamat nga advance happy birthday kini JP Ostiano iti Canada. Okay? Kita kinablawan pamagayam ngag birthday. Itangal daw kay masangwanan ngal daw. Tingaro din. Ituloy nga ibasa dito lagip tinapalabas pamagayam. Pero katakitan talaga kita dumapay nga madamang agbibuya. At ito yun ni Dayan Tagu pa Balanay. Happy watching kang kadayan Tagu pa Balanay. Ni Robia nagpawa, Binilda Pantalyon Pakulan. Ito yung writer ka dito yung 5th grand finals tayo nga ni Kako. Okay, just win Tango. Okay? Ay. Ituloy nga rin nga ibasa. Ngamti ko na ako na. Ang kaya dumala dublian nga ibasa. Ay denggan into no aldaw. Inakto live. Iti program at tagalagip na palabas. 12:30 aging gana iti alas 2. Ituloy nga rin nga ibasa. Iti ababa nga lagip na palabas. Ni Olga iti Cagayan. Nga napuluan iti Lumaban ka, Olga. Gapu iti kinakurapay manom nemi idagraduara ko niti high school panggap kon iti umay di talawag nagsapul iti pagtrabahuak ang mabaling kong irapin tagbasa. Santak idi manom nemi nga kayat nga palubusan daamang kiniinang. Daamang kanon o anyat mapasamak kanyak. Taumat ti masnop nga babang ko pagtarusan. Manong nemi, impilit ko, nagplano ak. Kinaduwak manong nemi, dato agar-arim kanyak nga kinaraduwarak iti high school nga nilito. Ipabuspusan. Sabi ngamin nagpilit ka. Ang kalata, nagsabot trabaho mo dyan Sandron. Tulungan ka. Kitsi ka, ang pagtrabaho. Tulungak ni amang nga mga sikaso di awat nga talon. Ulga, ang mga nadadakas nga mapasamak kang kadjalawag. Kasi ano nga makapagtrabaho kakalpasan na kinagbasa ka. Ang mga ba't noan niya. Tulad mo niya duma. Tulad niya duma nga. Nga aramatin at bagida. Tapos nulay makapagbasa na. Nung mapasamak man kanyak tikas-takas pagarikan. Oo, maramin ko. Siguro, lito. Isa ding mo tungatan, ti agaram kanyak, dumamuam, kit madamag mo. Nga doon ton sugar daddy. Sige, no saan na kang matulungan ngaglibas? Siyaklatan. Talagang ngaglibas ha. Manong nemi parbangon na imas titurog daamang kiniinang kaya nakitituwa akapsat ko. Hindi naglibas ako. Imadayo ak manong nemi tapno di kasta tanong makariing da kit mauputan da nga awan ako ni tidak. Kit tumanda iti highway kit sa pulendak di gawid da. Nagpapaabagatan ak manong nemi aging nga dan masungad sumungad nga lugan. Gagapo iti abagatan mano o nagapo iti amyanan. Sinadak manong nemi kapasan deta isumutan na iti panaglugang ko tapos ni kastakit ituloy ko ti panggap ko iti anyaman na papanak manong nemi. Kasta nga rod tinapasama. Iti adda akong dito lawag manong nemi iti terminal ti bus nga nagluganak. Nagsalsaludsudak manong nemi no asinno ito yung mabaling nga pagsarkan. No asinno manong nemi tinakapagyanan. Awamat manong nemi ti makaibaga. Aging ga manong nemi nga
nagkamangak iti istasyon ti radyo iti DCJC. Nagpanawagan da manumnemin sa sino ti mayat nga dagkasapulan ti anyaman nga trabaho, waitress man, sales lady, katulong, anong name. Katulong, tinagtinagak. Manong name. Katulong. Baga katakwada, numabalin kong irapin tagbasa. Nagwingi-wing da. Ay, kita, nagbasa ka balasan ko, ang kita mo maanong ti pagrebengam. Siyempre, mga opisina kami nga gasawa, mapanagbasa na kita anak, may kasapulan, may tagbantay dito balay. Kas pagarigan ta, gori kita, ang matpay pa naglulukat. Damat pa'y nasurok nga 2 bulan. Nagubra nga rood manong nemi itimay sa kadgudwa nga bulan. Idi, tamapanak magitsenda, manong nemi, dandaninak na dungpar, ti kotse, manong nemi, bag, ta nakapaglisiak, manong nemi, ay, sorry. Nagsarding di kotse manong nemi sa dimsag iti may sa nga lalaki na nabiskid, guwapo. Ada ka di problema mi ha? Ta nakatingteng nga kamad ngamin. Ada pang panunutem. Nga saan ka nga makapag-concentrate, kabayat nga magbagna ka. Sorry sir. Sorry. Papadam ngamin. Papanak sa ditsyandaan, nakmagitsanda. Trabaho, katulong ak lang sir. Kadi, ubing ka pa 17, running to 17 siya. May kaglugar rin ti kotsek. Ta, itulod ka. Oray ta malapsak di tiyandaan. Nagdungbalak nga road manong naming. Numanang kitain na. Katulong ka, idinto ta running to 17 mo. Amom, mabalin ta nga, hanggang mabalin nga agawat iti agtrabaho, iti menor di edad, akasking ka. Kasapulan namin, sir. Ti ko narod kumaka, iti amok ket, no mabalin ko tingarapin nga agbasa. Basa ka. Iti kolehiyo, dandanin pa nag-enroll. Kaya't mo tagbasa. Kahit ko, sir. Kahit mo, tasyak tibang pabasa ken ka. Kasano, sir, umayag di balayo, kas katulong sa inapin ko tagbasa. Ha? Iyalang ka ti apartment. I-apartment ka. Lo? Apay, sir. Takdo di kasi takat may konstant mo tagbasa. Nga awan sa bali nga ramidem no tagbasa. Bayad ka? Anatnagan mo? Olga? Siyak man di Donald. Sir Donald? Daddy Donald. Daddy? Gawin. Ibilang kang anak. Kat gabot anak ka. Pagrebegang ti mong pabasakin ka. Ngayon saan ka lang ang mayawid sa balay. At adya kayat ka mo ni misis ko. Kadagida anak ko. Napindas ka, Olga. Anong orti kayat mo, maki-boyfriend kanto. Nga saan nakamatulungan. Kat maitad mo ti kinibirkin mo kayong kuwana. Agsigug ka. Nga di kan tumit makapagbasa. Ito ka din kung kunada nga sugar daddy. Mayat ka? Hindi ko kaya gana ito address. Umayam. Numayat ka. Adan to ni gitarwatan. O dito. Nakasurat dito. Awatan mo. Kinudumsaan ka. At data dito tiyandaanan.
Manong Nemi pinanpanunot ko. Dato yung tikunada manong. Nga taramidag. Mayatak nga ta. Sa bagay, guwapo mo ni Daddy Donald. Ken very neat nga aruan. Kinabudno na. Slag krasak kang kuwana. Ang gaman nun Nemi nakapagdesisyon. Inrubot ko ni kita rawatak so magbanumat ka dia. Sir, ma'am, agikatakon. Ano? Orasan yung itid pa iti sweldo. Iti kagudo nga bulan. Ta 1.5 kun. Nagbigla ka ng ikat. At ang amin mga halakan niya, kahit pagbasahin na. Sino? Sir Donald, tinagan na. Nakasarak ka iti sugar daddy. Naisumanti ko nada, sir. Ay, kidil. Kinahanda ka maigawid balasan ko. Naisumanda iti decision mo. Ala? Makigasang-gasat ka nga ron. Lumabang ka, tanya mo na panubog tibya. Manong name na panak itinaited nga address, may isang apartment, manong name ada nagsaludsod kanya. Sino masapil mo? Ni Sir Donald? Hindi na kanyak dato nga address. Mabay lang nga tatumawag ka. Guardia, manong name, security guard. Sige. Iti 6 door. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joy. Akin 6. Sige pa panam. Sige sir, thank you. Nagdoorbellak manong name hindi makita. Hindi nakasurat nga doorbell. Nilukat tiri daw manong name ni Sir Donald mismo. Sumarka. Simarka. Kanakap ng 3,000 in luck. Dito ka ngagigyan, sir? Apartment ko ito eh. Kabayaran nga ito trabaho ako dito eh. Adayo ito pamilyak. Dito nga min tinakidistinwak. May ka, diyan nga to. 2 kwarto diyan nga to. Agpili ka na, nunit kayat mga kwarto. Sa bagay, dito yung muna, kwartok dato yan. Dito mesa, kwarto. Santa kwarto? Ako kwarto tanto. No, umekantog tugtog. Kahit mo sawan, sir. Sandak nga dagos nga. No, sikanto tagboluntaryo nga mayat. Sikanto. Ngem sample lang ita. Orayan dati pa nag-18, no? Tamangan, no? Anya nga, amangan, no? Awang gas nagsakbay, ha? Adan padas ko. Kahit ko nagsakbay. Sige, sir. Daddy. Sige, daddy. Manong name gaputahan nakpela nga agbasa dito yak nagtalinaed ket ramanak talutom ko na tagluto akti pamigat aduman digiti nga naklutuen ket agkapangan kami manong name magustuhan na unay ti luto. Maban iti opisina manong name mabati akmet. No da kayat mo gatangen. Dito di kwarta. Gagumatan na yung iti masapul mong agbasa. Kaya gumatang kami ito, di ba, barong arwatan. 10,000 data. Kaya manak, daddy. Thank you. Daddy,
Mabaling nga ipauit ko di kagayan di duma. Sige, bahala ka. Indo no sila panag-enrollen ganto ag-enrollen teted ko ti masapol mo. Okay? Okay, daddy. Inakon di opisina. Bye. Ingat. Okay, thank you. Ay, ingat ka man. Manong nemi nagpauitak kalak kanayon ti surat ko. Umuna nga surat, manong nemi. Imbaga kiti surat ko, manong nemi, nga nanusan dati pauit ko, imbaga kleta nga sweldok, nga simre ka nga katulong. Kahit imbaga kadakwada, nga didak pakadanagan, manong nemi, dati amok, kayat da kapagbasaen, kabayatin nga trabaho akas katulong. Nagsurat akmat kinilito manunemi nga dinapakadanagan ta makapagbasa ak nga agkatulong. Barbaring ko na makawato tumitlang ti subalit da. Imbawit ko rito ay manunemi itilugan. Ta itilugan manunemi sadyay nga mapandan to alaen. Idagas da manunemi. Wen kasto ti napasamak aginggang iti dumtengen ti panaga-enroll nagbasa ak manunemi ti makadakes adu iti agarem kanyak nang naruna ken ni Brando manunemi makulit ket no saludsuden ni Daddy Donald manunemi no kumusta't panagbasa. Okay dan. Sunalang ta makaha singa di kiti lalaki. Liglikam di kiti lalaki. Ito may isang lalaki dad nga talagang kurso na daunay kanya. Sila yate adadaki sa panggap na. At aywan, masiman data ka lalaki. Andan, huwag gayam. Ang gatagan ka ti cellphone mo, di ba? Andan. So na lang ta, awon pati pagtawagak sa di kagayan. Baka no, awon pa cellphone day dyan. Nagsurat kan dumanin, ito mo ito number mo. Dapang tawagan na ka. When dad. Okay. Basta ha. Agbasa ka. Lilikam na kita lalaki. At siya, agtrabaho ak. Agpapauit kami inti pamilyam. Papauit ak man siya dyan. Sige. Dad. Aging nga dag ediniti third year college manong nemi nag-18 ako na. Ito na da 18 mo mabalinan ko na. Manong nemi. Aging nga dinak kayat at agikuhan ni daddy. Mente na rahik manong nemi ti kinabirhen ko. Mamano ti kasken kuha na ko na naman. Gabot na istoryak dahito yung name ti best friend ko ken ka eskwela ak. Baka dumdeng tumatlag ti gundaway, Olga. Nga talagang abruten na digiti gastos na ken ka. Ngem saan ka kadi nga ma-inlove ken kuana? Ma-inlove ak. Kabakit din nga saan. Aging gang iti may sangal daw manon name makulit manen ni Brando. Ano na? Ori no, dahito ti umuna ken maudi nga panang patgam kam niya. Hindi talag merienda. Iti restaurant. Sige. Sige man lang niya. Ngayon diya ka mo nga dadaka sa panggap na manunemi nag-order ti juice. Inted na kanyak ti juice. Diyak amo na ininom. Diyak amo manunemi nga dain laop na. Aging gang hindi mainom ko kit maulawak betan. Apa yung maulawak? Napuutak lain nga damang rumruman sa kanyak manon na imi nagkatin di kita rawatek. Libranto. Ibatan na. Ayop ka, ibatan na. Aking kantong agbalay. Libranto, saan ka to agbalay? Talaga. Agtala ka, taragsakin ka. Taragsakin ka. Hindi amalan na di bibig ko sana insurrect ti dila na anong name kinagat ko kulang. Sako, indron. Inalak na kita ruwatak manong name sa aksimbrek iti siya. Dito yak nga nagsukat. Insuot ko na kita ruwatak ngayon ikat na.
Kalpasan na, aguro-ora iso na ti ruangan ti CR. Nang alak ti mabaling ko pang palag kang kuha naman. Idi sa ilukat na akong diri daw, pinang-urko ti ulo ng, Malta na timmaraya ko, manong na imin, nangala ko ti tricycle, kadimaya ko dito kasera, di apartments, ako tinawagan, manong na imin, ni Daddy Donald. Yes, Daddy opisina, apay. Daddy, ni Brando. Sabi ni Brando. Di ba yung bagay ka ni Brando, ti makulit ng garaarim kanya. Di pa lang first year, ha? Dahin lock na. Itim pa inom na kanyak nga juice. Makulit ngamin, so nga pinadgak nga nagmerienda kami. Nakaturugak. Nakaringak langit, madawanak nga rumunuman sa akin. Limaban na, lumaban ka, Olga ko na. Pinanawag iso na nga pinang-ur ko ti ulo na iti hotel. Bayan tumawag ak iti gayem ko nga polis. Inod ti nga hotel. Imbagak manong. Ta idi nga tartarayak natalyaw ko tinagan ti hotel. Sige. Siya ta sa nga nagbalagi. Pabalod ko na idi nga brand. Manong nemi pagamom ta da pulis nga imay dito apartment. Security guard ti nagdurbel nukat ko. Apay guard. Apay da pulis. Kaya dagang imbestiga rin. Pagdamagan. So muna kayo sir. Pinastret ko ida manong taluda. Amom ti Brando. Baka napilya ito na. Wan sir. Agbeso ka di? Ti reklamo? Sino't nagreklamo? Sino't nangipakamo? Imbaga na, tinaga ni Daddy Donald. Peso, sir. Ngayon sa nga nagbaligi. Sa doon itan, tiyayad na na ang lalaki. Manong nemi, sinapol da. Kad namon da nga dito ospital, nga buta. Napakaruwak ti parang pang-urkok iti ulo. Oen manong nemi saan nga nagbalagi ni Brando ket di Sir Donald ni Daddy Donald manong nemi iti nang tulong kanya tapnuwa agkakaso na yung lalaki. Ngem ka po manong nemi ti imay di kinaganak kini Brando nagpakpakaasi kanya kada kami kini Daddy tapnuwa saan nga maiyulipay di darum manong nemi. Kinayat kumuten tabay ramraman ak siyempre may babain. Basta laki di ada itedang kasla tay pang-areglo. Imanugot manong name Daddy Donald. At manipod matidin sinardengan akon ni Brando. Saan akon nga siningapay man. Idagraduara kon manong name ni Daddy Donald tinangabay kanya. Kalpasan data, nag-awit kami lang ang duwari to apartment. Ano ita ti plano mo? Dad, maring numayo trabaho dati kursok iti lugar mi. Nag-awit ka nga roden. Thank you, Daddy. Kinunak ka din narakop ko. Kung namidi, ngayon 18 kon, mabalinin. Sa moment nga, indarirag, sikaturo rayet. Nagyaman na, Daddy. Ketkas pa nagyaman ko. Kaya't ko. Si kamit lang ti pang tirak ti amin namin. Sigurado ka. When Dad, gabo ito hindi pa lang nga dan nalimad nga managayat ko kayo ka.
Siya kunti magkadagiribibig na manunemi aging gabi malas api maot da itang panagin na tanda kami ni tirabaw ti kama manunemi kit awanan ti pagantanay. Labiskid ni daddy manunemi kit nabara dagiribibig na naarunan nga lamin pinsan tiriknak manunemi kit inted ko keng kuha na ti amin. Daddy. Daddy. Olga. Nagpapas kami kini daddy kada iti nga rabi. Nga maudin manunemi nga rabi. Apa nagdendami. Gabati kabigatan na yung kadeng ko manunemi ngison ti pa naghawid ko. Daddy, saan nantong malipatan? Amo mo the number ko. No, dalat na dumting nga problema. Tawagan na klient, ha? When daddy, daddy, I love you. I love you too. Kabigatan na manunemi kas la maigawid tiriknak. Ano nga tadad, no? Dito yaklatan. Nga, dito ay kang trabaho. Masapol nga siguro doon ta desisyon mo. Anak mo lang ako nagbakasyon. Ganun nga sa pagarigan ta. Mga panunod ko ito nagsubli. Nagsubli ako. Manong nimi dumteng ako dito'y balay. Imbes ko mga maragsakan manong nimi. Daamang kiniinang. Yung samet. Nagpapauitak maglata, nandinin makabulan, binulang nagpauitak. Nagradwara ko. Pasensya kayo, tasang kayo nga inawis. Ano inawis na kami? Sigurado ka na ang mami. Nga ada nang pabasakin ka. Saan ka nga nagkatulong? No di ka ada kinambalay mo nga nakadadib, sugar dadib. Dito kada kayo. Ngayon sa pamati. Ngayon kas ko nakada kayo. Nagkatulong nga na nagbasa. Kasi doon timamati kang mangibabain ka. Awan mabaling ko. Nung saan da kapatsin. Nakunak tinakim ko. Nung kas timuntla pa mas pasamak. Nga dinak maawat digit na ganak kanyak. Dati pamati da kahit talagang pudno. No may talaga nga pudno. Kahit ko tagsubli, tinawagag ni daddy. Tsak mo ito makontak, anatanded. Yung gaman no naming nga pinasyarnak ni Lito, iti may sa ngarabi. Kumustahan? Kastoy. Lito, ti pamati, datatang daamang kiniinang kinikapsat ko kat at sugar daddy. Sika, anyaman ti pamati. Kaya da sugar daddy mo no anyaman. Kinaipaay mo ti bagim. Kinaramat mo ti bagim. Kanyak. Siksikan dolat ta. Saan nagbaliw ti panagahit ko ka. Nagyaman naglito. Gabot na sandang nga kayat. Makasla maawat daamang ganinang. Kasla kayat ko tagsubli jalawang. Iri pa nagsublik manong nemi sa bali mo ti door number 6. Dinamag ko iti gwardiya. Ni Daddy Donald. Nagsubli sa Isabela. Sa diyan tinakadistin naman. Abay, pailo ka king kwa na. Sa Jack, ba't na makontak ti number na? Kaya't mo nga tultuloy ti panagdinayo. Sige, guard. Thank you. Thank you lata. Nakon. Kinunak manong nemi ket pimanawakon nagsubliak metlaing diti Cagayan manong nemi. Ket syempre dituyak nga nakastrek iti trabaho. Why? Nakastrek iti trabaho manong nemi nayubrak metlaing ti inturpos ko. Intultuloy manong nemi nilito iti nangarim kanyak. Ket syempre
Yung pudnok yung kuha na. Napudno ti amin. Ngem, sa ko lang na ipaay ti amin ko di makaridwara. Sana ko na virgin. Okay lang. Tinapatig. Kalipat patig ka. Iba't patig mo ka di matlaing na diyan. Nagbaling ang sugar dalim. Masusurhan dumat lang ipatig. Kas iti dati. Gabot ay di ka di patig ka matlito. Manong nami adu gamat gaya man ti ornong nilito gabot ada awat na nga talon nga pinagbalin nga farm manong nami agtartaraken iti lames kadado di iti fruit trees nga mula na manong nami. Why kad gabot adu ornong nan imbaydan nga asawa manong nami kidawan tinaramidan di kita naganak kanyak manong nami. Tada kami nga talaga kinilito, tinikari, titunggal maysa. Naawad takmat lahing manong nemi, di kita naganak kanyak, kin kakabsat ko, ta siyak, ore adan asawak, manong nemi, kin talon di kita anak mi kinilito. Ikarkaragatak met manong nemi nga pagbasain ni Luta, at dari talawag nga kaskasera nga basbasa. Manong, kanado di kita na itulong ko ada amang kiniinang, babayin kada kami kinilito na parunubait at makkel ti balay mi. Saan nga makuna na talaga nakurapay nagbalay. Adamaten manunemi di kiti yung moderno paaramaten ni amang talon iti ginatang mi kinilito nga taltalunan. Sanda nga agab-abang. Gabota bagami kadakwada takamang tigmatang ngem da kayo para kada kayo amin digiti maapit yun. Awan ta nagbaling nga problema may kinilito, kabot iti likodan ti amin, tinaldem nga napalabas ko, ket ta si awat isuna. Ta saan na nga ibilang, alay takit nalidem nga napalabas. Manong nemi, nugayam lumaban ka, ket talaga, ngagbalagi ka. Limabanak, iti anyaman, klase ti sulisog, wano, panubok. Bagta nakasapulak, manong nemi ti may sakas kinibdadi tunal ajak tupulos malipatan isuna. Dito nga rin ti pagkasarita. Thank you. Tilaing mo nga nang ibasa, manong nemi kat sapay ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Tuwing nga rin dagyamang na pagaya mo, Olga, iti probinsya ti Cagayan. Thank you, Olga. Thank you, mat kadagitay naggabuya. Thank you kini Mr. Aurelio Fiesta Jr. di Hawaii, ni Erlinda Pantirosete, kastawaten kini Ferragacos Bacani, ni Daisy Guzman, ni Teresa Balmaceda, agramatan kini Norma Dancel, ni Lolita Endi Tanoy, iti Hawaii, Erlinda Stabilio, iti Hawaii, ni Robian Nagpawa, Dayan Tagupa Balalay, Binil na Pantalyon Pakulan, ni Josephine Stanco. Kada kay amin, thank you. Teko na kod, padaanan dak into no aldaw 12:30, iti lagip tinapalabas, inakto ag live sa jay. Okay? Thank you. At madam nawa, adir manong nemi sumarsarunon.